pendant ces 3 années et demie. Alors quand j'englobe le staff bien sûr technique, il y a aussi les médicales, il y a toutes les personnes qui travaillent au sein de l'équipe, que ce soit à la nutrition, dans la coordination des voyages, de tout le monde, des chargés de matériel. Et j'oublie pas les membres fédéraux et les membres de la fédération, même l'administratif, parce que souvent on parle que des gens qui sont sur le terrain, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent au sein de sa fédération en dehors et qui aident beaucoup pour le développement de notre football. Et bien sûr, et c'est eux le plus important, les joueurs. Sans eux, déjà, j'aurais pas eu la chance de faire ces performances. Ils ont défendu et porté ce maillot avec honneur, courage et dignité. J'étais fier de leur engagement, et je suis fier de leur engagement, de leur discipline, et surtout de l'amour qu'ils ont pour ce pays, pour notre pays. Et j'englobe les gens qui sont nés au Maroc et les binationaux. On fait qu'un, à chaque fois je l'ai dit, et je serai intransigeant sur ça. Nous sommes tous marocains, où qu'on est, on a ce sang marocain qui nous porte, et nos joueurs l'ont démontré pendant tout mon mandat. Ce que vous avez accompli, et ça c'est pour les joueurs, ça restera gravé à jamais. Et pour finir, bien sûr, les supporters, votre soutien, votre énergie ont été précieux. À chaque match, vous nous avez portés. Vous avez été notre 12e homme. Je laisse derrière moi des supporters ambitieux et exigeants. أخويا وليد، الناس في الماتشات ديالك المغرب كامل مخلي خدمته ومخلي ما عرفت اش وكيسيبورتي المنتخب، وخيو دليل في كأس افريقيا الناس كتصب 3 السوايع 4 السوايع عليهم وجايين لتيران فازقين وكيتفرجوا لك في الماتش. الناس في القمه ديال الجبل شادين راديو وكيتصنتوا والسكر السكر السكر خويا طلع لينا السكر. Mais légitimes dans leurs attentes. Maintenant, chaque supporter marocain attend le meilleur de cette équipe et c'est logique. Je quitte mes fonctions avec loyauté, avec gratitude et avec fierté d'avoir servi mon pays. Le Maroc ne doute plus. Le Maroc s'est installé au sommet africain et parmi les grandes nations mondiales. Aïch El Malik, Oudima Maghreb. برافو عليك. شكرا للسيد وليد الركراكي. كنظن بان كاينه هديه اللي غادي يقدمها رئيس الجامعه الملكيه المغربيه. De souhaiter vraiment bonne chance à mon successeur, Inch'Allah. On sera tous derrière lui et on espère le meilleur. خويا وليد واش مقصود هاد اللعيبه هادي؟ جي اوبليي مون سيكسيسور. اخويا واش مقصوده؟ Et je suis persuadé que, Inch'Allah, il y aura de plus grandes choses qui arriveront, Inch'Allah. Voilà. شكرا لوليد الركراكي وشكرا لرئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. جوستومون لو سكسيسور غادي نتعرفوا عليه بعض اللحظات، ولكن قبل من ذلك غادي نتوقفوا مع فيديو اللي غادي يرجع بنا لمجموعه من المحطات المهمه اللي عرفاتها واللي كتعرفها كره. نشوفوا فوز القجع، نشوفوا المهم. المغرب يتفرغ للفريق الوطني تاعهم على الصعيد العالمي على 211 جامعه اللي كاينه تحت اللواء الفيفا. مرحله نتاع السي وليد اللي كيف قال لكم في الكلمه نتاعو اللي كان فيها التأني والحوار الاخوي والمتواصل. كان التقييم الجماعي اللي شاركوا فيه مختلف الفعاليات اللي مهتمه بالامر في المقدمه ديالها. نعاود نقولها، علاش اسيدي ما خشوش بعد سيمانه وداتوا واحد الكونفيرونس وجبتوا الصحافه وشرحتوا لهم شنو وقع وشنو طرا في هذا الماتش ديال السنغال؟ علاش اسيدي ما داتوش هذه القضيه هذه؟ شحال نتوما كتسناو؟ شحال الصحافه كتسنى، المنابر كيتسناو، الناس كيقول لك واقيلا غادي يستقل، واقيلا غادي يكمل بزاف. صح، نشكر السي فتحي جمال على العمل الكبير اللي تيقوم. لاعبين متميزين شي هما 21 مجموعه من المدربين برزوا الامكانات نتاعهم، لا اللي شرفوا على المنتخبات المحليه وفازوا بالالقاب، السي عموته والسي السكيتيوي والسي السلامي، ولا ايضا السي بطبيعه الحال وهبي اللي فاز مع الفريق الوطني لاقل من 20 وهو المدرب تاع الفريق الوطني واللي توضعت فيه الثقه. ونطلبوا من السي وهبي باش يلتحق نرجعوا هذه القضيات بزاف، ولكن يشتغل كثيرا. وهو المدرب تاع الفريق الوطني واللي توضعت فيه الثقه. ونطلبوا من السي وهبي باش يلتحق بالمنصه.
نطلبوا من الناخب الوطني الجديد السيد محمد الوهبي أنه يلتحق بالمنصة. بطبيعة الحال هذه الثقة كما قلت تعكس هذا الوضع نتاع كرة القدم التي بغينا نشرحوا واحد البلان على وهبي فيناليست ديال كأس العالم الشبان. السيد ما عندوش واحد الباركور ديال الكرة، عمو لعب واقيلا كرة، فهو أستاذ ديال التربية البدنية، ودابا غادي يشد المنتخب، عينوه ولا غيشد المنتخب. التي تفرز مجموعة من الكفاءات الوطنية اللي بإمكانها. السلام عليكم، واش العشاء صافا لاباس عليكم كلشي بخير؟ اليوم بغيت ندير واحد رياكشن على السقالة الانترفيو اللي دار كان كاعي حتى في الهضره نفاسو باش كيدار كاعي ما غاديش على الاستقالة. كاين بزاف ديال النقط غادي نشوفوهم. اول حاجه غادا التكريم ديالو اللي تقطعت الكلمه ديال فغادي نشوفو نمشيو بالطريق. اول حاجه وليد الكراكي دار واحد الخدمه كبيره، عمرنا ما كنا كندوزو الادوار المشرفه الا مع وليد الكراكي. وصلنا تقريبا المرتبه الرابعه في كوب دي موند، وصلنا ديرنييرمون الفينال ديال كاس افريقيا، ولكن كانوا اغلاط كبيره اللي دارهم اللي خلانا ما نديوش الكاس افريقيا. فغادي نشوفوا هاد البلانات هادو غنهضروا عليهم في هاد الرياكشن هذا. فبالنسبه للناس الجداد ديروا جيم وديروا ابوني وديروا شي كومنت. فكيف ما كتشوفوا في هذا الفيديو هذا كيلخص الباركور ديال السنغال. ماتش العار اللي تصيدنا فيه وكاك فابور، وصلنا حتى للفينال وتصيدنا. تصيدة خيبة صراحة. السؤال علاش ملي سالا كأس افريقيا مخرجش فوزي القجع ومخرجش وليد الكراكي يدوي على هذوك الاستدعاءات اللي جاب اللعابه؟ علاش جاهم منهم امرابط مصاب، منهم سايس مصاب، الياميق حتى هو. كانوا واحد المجموعه ديال الاستدعاءات اللاعبين كانت بالعاطفه، وهادشي اللي خرج على المغرب، هادشي علاش خرج على المنتخب. فاحنا غنشوفوا هاد البلانات هادو، غنشوفوا واش غيجبدهم في التكريم ديالو، واش غيهضر على الاغلاط. شكرا كوتش، وكنتمناو لك الخير ومسيرة موفقة ديما مغرب. دابا اجي نشوفوا الكونفيرونس كيفاش داز. الوطني.
اول حاجه ما مبينينش ما بينينش المدرب جديد ياك. كاين كيبان ليا الكراكي والقجع وصحفي. بشعارنا الخالد الله الوطن الملك. يمكن لنا نبداو هذا الحفل التكريمي. غادي نطلب من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع، وكذلك نقل المباشر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع. نبقاو نزيدو بشويه بشويه لانه كاين شي حوايج ما كاينلاش نشوفهم. ممثلو المكاتب المديرية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، الكرة النسوية وكرة القدم المتنوعة، السادة الأطر، السي وليد الركراكي، ممثلو الصحافة نساء ورجالا. أولا ونحن في منتصف هذه الليالي الرمضانية المباركة، باسمكم جميعا اسمحوا لي أن لكافة أعضاء الأسرة الكروية المغربية لاعبين وأطرا ومتداخلين في هذا المجال بالتهاني الخالصة بمناسبة هذا الشهر الكريم، متمنيا من الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم وعلى عائلاتكم بالصحة والعافية. السي فوزي القجع علاش اخويا ما خرجتيش بعد سيمانه من انتهاء الكأس افريقيا ودرتي ندوه صحفيه وعيطتي على الصحفيين وجبتي وليد الركراكي وشرحتي لنا شنو المشكل اللي طرا في الاخر في النهار في الفينال ديال كوب دافريك؟ علاش اخويا ما درتيش هذه القضيه هذه؟ شنو السبب إن شاء الله اليوم؟ وعلاش ما شرحش لينا وليد الركراكي على المشاكل اللي وقعوا وعلى لي بليسيور اللي معيط على اللعابه وهما مبليسين؟ علاش ما شرحش هذا المشكل هذا؟ بطبيعة الحال ونحن في هذا الموعد للقدم الوطنية الخلاقة والواعدة. نحن اليوم في مسلسل يتطور باستمرار. مسلسل الله إلا كديروا المسلسلات. هذه الروح وساعد على إضفائها على جميع الفئات، وهو الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق باقي النتائج لدى باقي الفئات. كان آخرها فوز الفريق الوطني بكأس العرب، وقبلها بطبيعة الحال تتويج الفريق الوطني لأقل من 20 سنة كبطل للعالم، دون أن نغفل التطور المذهل الذي عرفته كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعة إلى غير ذلك. هذا التصور وهذا التطور اليوم شريف راكي ضرب 80 مليون في الشهر خدمتو هذيك. ونحن نكرم السيد وليد الركراكي. أعتقد بأنها لحظة يجب أن نفتخر بما تم القيام به، ولكن أن نتطلع إلى المستقبل دابا بان وهبي بنفس الطموح وبنفس الإصرار وبنفس العزيمة، حتى نكون دائما عند حسن ظن صاحب الجلالة نصر الله والشعب المغربي الذي كما قلت يبقى استثنائيا بشغفه وتتبعه ومساندته لمختلف المنتخبات الوطنية. فرصة اليوم لنقف بتمعن، وهو ما فعلناه خلال هذا الشهر بعد انقضاء كأس أفريقيا للأمم. شهر كامل قد يبدو طويلا. شهر خويا بزاف والله تا بزاف. نورمالمون خاصها سيمانه تسالي الكوب دافريك، تخرج دير ندوه صحفيه، تجيب اخويا هذاك وليد الركراكي وتفاهموا وتخلي الناس على الاقل يعرفوا شنو كاين شنو واقع. فهمتيني؟ واش غتكمل معنا؟ واش باقي عندك الانرجي باش تكمل معنا ولا لا؟ علاش درتي هاد الاخطاء؟ علاش درتي هاد الحوايج هادو؟ علاش كان الاختيارات ديالك بحال هكا؟ فهمتيني؟ كاينين بزاف د الحوايج خاصهم يتوضحوا للشعب المغربي. فهمتي؟ ما وهاد المشكل دابا اللي وقع لانه هو الساقل ياك، على الاقل غيكون عنده كتوجد الجمهور بان فوالا نقدروا غنغيروا نقدروا نشونجيو. دابا ما دازت شهر نتوما ناعسين بخير، ناضتو قلتو اجي غادي نكرموا والد. ولكنه قصيرا حين نعد كل العمل الذي تم القيام به من تقييم واضح ودقيق
لمختلف الجوانب المرتبطة بالفريق الوطني. والسي وليد الركراكي، وهذه شهادة أعتز وأفتخر أن أقولها أمامه، أنه شارك في هذا العمل التقييمي لأعضاء الفريق الوطني، ولما تتطلبه المرحلة المقبلة شارك فيه بطبيعة الحال. أولا وقبل كل شيء مغربي يفتخر بمغربيته، وسيكون دائما بطبيعة الحال فخورا بأن يشارك من بعيد أو قريب في تطوير كرة القدم المغربية. هذا التقييم الذي أعطانا صورة واضحة على ما يجب القيام به مستقبلا. نعرف أن بطبيعة الحال المدد التي تفصلنا عن المنافسات خاصة كأس العالم ليست بالطويلة، ولكن نؤكد بأننا لسنا بصدد صياغة منظومة جديدة أو بناء فريق جديد. نحن في طريق نواصل فيه العمل بشكل مدروس ومضبوط نحو تحقيق الأفضل، وهذا التقييم هو اللي أعطانا اليوم الفرصة كما قلت أن نقف على ما يجب القيام به. فرصة اليوم باسمكم جميعا وباسم كافة الفعاليات الرياضية أن أجدد خالصا تشكراتي الحارة للسي وليد الركراكي. صراحة كلمة ديال المعقول تقال. وليد الركراكي دا شي حوايج اللي عمر شي مدرب داز في المنتخب المغربي ودار. هادي ما كلشي متفق عليها، ولكن راه كاينين اغلاط دارت نورمالمون ما خصهمش يدارو. انت منظم كأس افريقيا في المغرب وعندك البوتونسيال انك تجيب لعابة مزيانين واجدين ما مبليسين ما والو وتجيبهم وتخدم بهم وتلعب بهم. لا خدمتي العاطفة، لا انا غنجيبهم انسيس غنعاون وغنسيبوتيه حيت ما بقى ليه اخر عام. لا انا غنجيب امرابط اللي تعاملت معه خلال هذه الفترة بطبيعة الحال. ما خصو عليك ستوريات كيتضامنوا معاك وبانه عمرهم ما ينساوك، وشكرا السي وليد والله يعاون. بما تقتضيه المعاملة من الاحترافية، ولكن كنا دائما داخل الفريق الوطني وسنظل دائما عائلة واحدة تتعاون بذلك بكل تضحية وبكل إخلاص. كما قلت دائما الهدف هو أن الفريق الوطني يمشي إلى الأمام. نتمنى لكم صادقين ومن كل أعماق قلوبنا مزيدا من النجاح إن شاء الله، أولا في حياتكم الخاصة عائلاتكم كل واحد على حدة. جميع المغاربة كيتمناو ليه النجاح والله يساء امره. صراحة مدرب محترم وشفنا معاه شي حوايج اللي زوينة بزاف رغم الاخطاء اللي دارها كتير، ولكن أيضا في مسيرتكم والسكر اللي كان كيشدنا في القهاوي والعصاب وما عرفتش العملية كمدرب لا نشك في أي لحظة. سيلقجع الكلمة الآن للسيد وليد الركراكي. فرنساوية باش نساليوها مزيان باش تفهموا، ولا قلت شي حاجة بدارجة ومن بعد تقولوا ما فهمتوهاش. غادي نقولها بالفرنساوية ياك. نعاودو هاد اللقطة هادي، اللقيطة زوينة. فرنساوية باش نساليوها مزيان باش تفهموا، ولا قلت شي حاجة بدارجة ومن بعد تقولوا ما فهمتوهاش. نقولها لكم بالفرنساوية. دونك غتخدموا غترجموا شوية. Bon alors, je prends la parole aujourd'hui donc pour m'exprimer pour ma position au sein de l'équipe nationale. Donc l'attachement qui me lie à cette équipe n'est pas nouveau, puisque j'ai eu la chance de vivre des émotions et des moments extraordinaires et intenses. D'abord, bien sûr, comme tout Marocain en tant que supporter, puisque chaque Marocain est supporter de cette équipe nationale. Ensuite, comme joueur, puisque j'ai eu la chance et l'honneur de porter ce maillot. Puis comme adjoint avec Rachid Taoussi, donc c'était aussi un honneur. Et bien sûr, en tant que sélectionneur. Donc je suis passé par toutes les étapes. Et c'est vrai que quand j'ai eu la chance et l'opportunité de prendre cette équipe à 3 mois de la Coupe du Monde, quand le président m'a fait cet honneur, voilà, on savait qu'il y avait un groupe avec un gros potentiel, qui avait des quêtes de repères aussi, à qui il fallait donner un cadre, une identité de jeu, et surtout renforcer la cohésion. L'objectif, c'était de faire grandir cette équipe, d'abord pour notre pays, mais surtout lui inculquer la culture de la gagne, qui était très importante pour moi. صراحة في هاد النقطة هادي
اول مدرب غادي يجي ياك غادي يزرع بان كاين خصك تثق بانك خصك تربح. عندك البوتونسيال، عندك الكاليتي، صافي خصك اسيدي تربح، خصك دوز مع لي ستار. Ce qui est certain et sûr, et qu'on ne peut pas me retirer, c'est que j'ai toujours eu l'objectif de donner le meilleur de moi-même avec honnêteté et un engagement total. Je n'ai jamais transigé sur mon investissement et sur le sérieux que cette équipe mérite. Le travail accompli ensemble a permis d'atteindre des niveaux historiques. Une demi-finale de Coupe du Monde, une finale de Coupe d'Afrique après 22 ans, et dernièrement la 8e place FIFA qui est le record pour notre pays. On est rentré dans le top 10 mondial, ce qui est extraordinaire. صراحة هاد اللعيبة الثاني احنا في التوب 10. اسمحوا لي ان احنا دابا في التوب 10 مونديالمون، شي حاجة انكرويابل، شي حاجة ما دارتش من قبل، وحنا عارفين هاد البلان هذا. ولكن اخويا راه الكاليتي جو فهمتي، عندك لعابه كبار ولكن ما كتشوفش كاليتي جو، هي هذه كيف ما كيبغيو المغاربه. رباح كتلعب مع فوق جد عاديه كتماركي بيت وكتبقى شاد الله، داك اللعب اللي كنتي كدير في الوداد. Je suis certain qu'on atteindra beaucoup plus à l'avenir, Inch'Allah. Bien sûr, tout cela ne serait possible sans Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, que je remercie sincèrement et respectueusement. La progression exceptionnelle du football marocain s'inscrit dans la vision éclairée, stratégique et ambitieuse portée par Sa Majesté. Les investissements dans les infrastructures et la modernisation de la gouvernance ont créé un environnement d'excellence. Cette stabilité institutionnelle a permis à la sélection nationale de viser plus haut et de s'installer durablement parmi les grandes nations. Dans le football de haut niveau, il existe des cycles. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre, mais voilà, il y a des moments où la dynamique والله حتى الطريقه باش كيدوي طالع عليه الدم وما بغاش تسالي بحال هكا. a besoin de nouveaux visages, d'une énergie différente, bien sûr. كتحس من النبره ديال الصوت ديالو كاعي طالع عليه الدم حاقد. Et d'un nouveau regard pour un nouveau sélectionneur. C'est pour ça qu'après avoir analysé cette situation, avec lucidité, puisque j'ai pris quand même un certain temps, انت قلتيها بان الفوتبول عنده واحد السيكل، وصافي رسالات السيكل ديالك صافي مزيان ملي فهمتي راسك. je pense sincèrement que l'équipe avait besoin d'un nouveau souffle avant la Coupe du Monde, d'une nouvelle vision pour continuer à progresser. شي كون غير خرجتي ياك كون خرجتي وقلتي بان ها هما الاختيارات اللي دات، وها علاش جبت هاد اللعاب، وها جبت هاد اللعاب، وها كيفاش لعبت هكا في البدايه، وها كيفاش شونجيت الميثود ديال اللعب في لوكار ديال كاس افريقيا. الناس غادي يفهموا، الناس كلشي ما يبقاش داوي، ما يبقاش بنادم يبقاو يأولوا واقيلا دابا بحال هكا حيت مع كاين هاد البلان بحال هكا فهمتي، ما يبقاوش يأولوا، غيعرفوا لي غيزون ديالك علاش انت جبتي هادوك اللعابه وجبتيهم في هذيك الوقت. Et atteindre les objectifs ambitieux de notre nation. Aujourd'hui, ma décision de partir s'inscrit dans une logique d'évolution de cette équipe. Cette décision n'est pas un renoncement, au contraire, mais un choix réfléchi pour le bien de notre pays et de notre football. Aujourd'hui, je pars en laissant une équipe solide qui connaît sa valeur et n'a plus peur d'assumer ses ambitions. C'est une équipe décomplexée qui n'a plus peur de se frotter au plus grand. Pour finir, je renouvelle encore mes remerciements sincères à Sa Majesté, que Dieu l'assiste pour sa confiance, sa bienveillance et son soutien. Je remercie également le président. والمغاربه بطبيعه الحال غادي يكونوا مدعمين له ليسير في نفس المسار، ومسار الطريق تاعو واحد هو التطوير المستمر لكره القدم، وان منتخبات متميزه، بل اعطتنا ايضا مدربين محليين وطنيين مغاربه نفتخر بهم جميعا كمغاربه. وما بقاش كاع السؤال يعني واش غادي نلجؤوا الى كفاءات يعني خارج المغرب. المدربين المغاربه الحمد لله اليوم ماشي هما واحد ولا اثنين، مجموعه من المدربين برزوا الامكانات نتاعهم، لا اللي شرفوا على المنتخبات المحليه وفازوا بالالقاب، السي عموته والسي السكيتيوي والسي السلامي، ولا ايضا السي بطبيعه الحال وهبي اللي فاز مع الفريق الوطني لاقل من 20 سنه بكاس العالم. والسي وهبي بطبيعه الحال تعرفونه
من قريب، مدرب هادئ ما كيتحدثش بزاف ولكن يشتغل كثيرا، وهو المدرب تاع الفريق الوطني، هو اللي توضعت فيه الثقه. ونطلبوا من السي وهبي هذا الوضع نتاع كره القدم التي تفرز مجموعه من الكفاءات الوطنيه التي بامكانها انها تقود الفريق الوطني ومنتخب ومختلف المنتخبات الوطنيه الى القمه كما فعلته بالامس. كلنا سنكون مع السي محمد وهبي اطرا جامعه ومغاربه بطبيعه الحال، غادي نكونوا مدعمين له ليسير في نفس المسار. المسار الطريق نتاعو واحد، هو التطوير المستمر لكره القدم، وان نكون عند حسن ظن وتطلعات جلاله الملك نصر الله والشعب المغربي. شكرا. شكرا لك سيد الرئيس. الكلمة الآن. Et pour nous permettre aujourd'hui de rêver en grand. Je remercie également la Fédération marocaine de football et M. Largea, son président, pour la confiance qu'il m'a accordée. Aujourd'hui, de me confier la responsabilité de l'équipe nationale. Je suis conscient aussi des attentes, très honoré. Et je m'engage vraiment à travailler avec sérieux, avec humilité, avec détermination et surtout avec beaucoup de patriotisme pour continuer à faire progresser cette équipe, parce qu'elle a énormément progressé. Et comme c'est une équipe jeune, je pense que c'est une équipe qui peut encore beaucoup progresser et rendre le peuple marocain fier de son équipe nationale. Et je vais terminer aussi par remercier du fond du cœur Walid Regragui, déjà en tant que Marocain, pour tout ce que tu nous as fait vivre. En tant que sélectionneur. السؤال: علاش السكيتيوي ما وافقش انه يشد المنتخب المغربي في هذه الظرفيه هذه؟ U20 aussi, avec tout le soutien durant ces 4 années, les conseils, le soutien, la proximité, alors que tu n'étais pas obligé d'être aussi proche des cadres وعلاش وهبي؟ nationaux, plus jeunes. Et en tant que sélectionneur des A actuels, c'est pour l'héritage que tu nous as laissé. Aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a une équipe solide, on a une équipe en pleine progression qui est encore fin, et surtout qu'il n'y a pas de complexe. Et donc voilà, merci du fond du cœur. Oui, président, effectivement, on a le maillot اللي ان شاء الله رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم السيد فوزي قجع غادي يقدمه للناخب الوطني الجديد السيد محمد وهبي. هنا فين كاين الا لاحظتوا او انا القزع كيقول لوليد ركراكي اجي باش نسلموا هذاك المشعل ديال المدرب من وليد ركراكي لوهبي، وهنا غيرفض ما غيبغيش، هو كيدوي معاه كيقول لي اجي وما بغاش، وهنا قطعوا لي ميكرو. شي هنا تقطع الصوت. Merci, président. Ah, si vous le permettez, on va quand même, vous allez garder quand même la parole, coach, juste peut-être pour présenter votre staff, votre adjoint pour tous les journalistes qui sont présents et aussi les supporters de l'équipe nationale du Maroc. Merci. ما بغاش هو حر، ما بغاش ومبين بأنه قاعد يطالع على الدم. Aujourd'hui, والله je تبين. vais surtout présenter Sacramento, qui sera mon premier assistant. Qui sera mon premier assistant, donc quelqu'un avec énormément de compétences et d'expérience avec son jeune âge, quelqu'un qui a travaillé déjà avec des grands coachs comme Mourinho, comme Christophe Galtier dans des grands clubs comme Tottenham, la Roma, le Paris Saint-Germain, et bien entendu tout a été très très vite. Donc pour vous, pour moi, donc aujourd'hui je ne vais pas présenter le reste du staff parce que on a encore quelques jours pour tout finaliser et on a déjà commencé le travail, on va continuer à travailler demain, mais je ne peux pas aujourd'hui vous en donner plus, mais en tout cas je sais aussi qu'il y a des personnes très, très volontaires, très engagées et très enthousiastes à l'idée de venir travailler pour le Maroc. Donc voilà. Merci beaucoup, coach. Et on va vous souhaiter bon courage. On va quand même donner la parole à certains des journalistes présents dans la salle, rapidement pour quelques questions au nouveau coach de la sélection nationale. On va vous donner le micro, s'il vous plaît. Merci. إلى لاحظتوا بأنه وليد ركراكي ما فيها باس انه ينوض يرحب به العيبات كذا تصوروا بالتوني، ما فيها والو. ما فهمتش انا علاش دار هذا البلان هذا، وكيبان لي بانه كاين خلاف بيناتهم. Bonjour coach. كاين خلاف ما بين القجع ووالد. Nassim Elkaf, le 10 tel quel, consultant aussi pour Radio Mars. Déjà je voudrais vous dire bienvenue. انتم الى لاحظتوا هنايا، الى شفتوا مزيان، انا غنوريكم هنايا، الى شفتوا هنايا هنا والد صافي راه مشى في حالاته، هنا مشى واقيلا.
J'espère que vous aurez un parcours moins aussi beau que le précédent. La pression est grande. Donc, au nom de tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Maintenant, s'il y a une question à poser, c'est شو الا لاحظتوا هو غادي هنا صافي غنمشي في حالاته صافي. quelles sont les leçons à tirer des précédentes compétitions? On reste quand même sur une grande désillusion. Est-ce que vous avez déjà en tête la formule pour recoller les كامو morceaux? زاد في حالاته صافي. يعني جو مون فو هذاك الشيء اللي غتبقاو تهضروا عليه ما غيفيدني بوالو صافي. تشاو اميغو بسلامه الله يعاون. dans le rajeunissement complet ou petit à petit. Donc au moins comme ça on a une idée claire sur le projet et bien sûr dans la continuité. Mec, ça m'a... Bon, تاش من بروجي تا 3 شهور باقا المونديال وكتقول لي بروجي تاش من هذا جابوها بلون بي هذا جابوها يشد السون هذا. Je vous remercie pour ces mots. Mais déjà, j'en ai peut-être parlé tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas de révolution à faire. Il n'y a pas de révolution à faire. شكون هو هذا المدرب اللي غيدخل لك على افير على 3 شهور صاحبي؟ On a vécu un tournant tous en tant que Marocain parce que voilà, c'était un moment compliqué cette finale. Mais je pense que ce qui est super important, c'est la continuité. Et j'ai déjà entamé un travail. J'ai déjà des informations. Les informations que j'ai eues, elles sont pas aussi catastrophiques qu'on peut entendre. Donc il y a des solutions à tout. De toute façon, si on trouve pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc moi, je suis assez confiant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, continuité, se baser sur ce qui est très solide, ce qui est convaincant et ce qui rassure aussi les joueurs. Et puis essayer d'analyser aussi, de bien analyser. Il ne suffit pas d'être au stade ou moi, parce que moi j'étais supporter durant la CAN, et d'analyser par rapport à ce que j'ai vécu pendant la CAN, parce que j'ai vécu les matchs comme tout supporter. Je pense qu'il y a une analyse approfondie à faire, et puis on prendra les décisions. Mais je ne pense pas qu'il y aura une grande révolution. Bonsoir coach, on est Zabari le 360, donc déjà félicitations. Merci. Donc ma question elle est, on a quelques semaines des 2 matchs amicaux, des 2 prochains matchs amicaux pour préparer la Coupe du Monde 2026. Donc est-ce que vous avez déjà préparé une première liste pour ces 2 matchs amicaux, et surtout est-ce qu'on peut voir des champions du monde U20 lors de ces 2 premiers matchs? La pré-liste, on est déjà en train d'y travailler, bien entendu. Elle est pratiquement faite. Maintenant, ce n'est pas une question d'avoir des U20 ou des U21 ou des U23 ou des U18. Je pense que ce qui est important, c'est d'évaluer la performance. En tout cas, ce que je peux assurer, c'est que les joueurs sélectionnés, ce sont des joueurs qui seront performants. السؤال واش انك غتكون قادر انك تبيرفورمي الكاليتي دو جو في هاد لي 3 موا في 3 شهور الماجيه؟ Et شدوا عطاوك حمامه ميته يعطيوك حمامه ميته وليدي تلعب بها في 3 شهور. Beaucoup pensent que je vais mettre des jeunes. En fait, je ne ferai pas de différence. Ce que je peux promettre, c'est que je ne ferai pas de différence entre un gamin de 19 ans et un gamin de 34 ans. Quel que soit, c'est son niveau qui va compter. Donc c'est pas parce qu'il est jeune qu'on doit le mettre. C'est pas parce qu'il est jeune qu'on doit justement pas le mettre. Parce que s'il est meilleur qu'un gars de 34 ans, il jouera. Et si celui de 34 ans est meilleur, il jouera. C'est la seule chose que je peux promettre. Bonjour coach. Bonjour coach, déjà félicitations et bienvenue à l'équipe nationale. Ma question est la suivante. Quel est votre regard, vous avez parlé de continuité, quel est votre regard sur les joueurs du championnat marocain, il y en a qui performent énormément en ce moment. Je voulais avoir votre avis sur le sujet. Mais il y en a qui performent, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas aujourd'hui je vais parler d'aucun joueur individuellement. Je l'ai dit tout à l'heure, la performance sera super importante. L'analyse sera aussi pas uniquement mettre des individualités, c'est de trouver par rapport au projet de jeu, par rapport aux idées qu'on veut mettre en place, trouver les complémentarités, trouver les joueurs pour essayer de bâtir une équipe compétitive. Mais voilà, je pense comme mon prédécesseur, on suit le championnat de Botoa, comme on suit tous les autres joueurs. Et il y en a, mais la performance qui comptera, donc qui continue. Et je pense qu'il y en a qui performent super bien. Maintenant, il faudra voir dans la durée. Ahmed Talal, le CTV. Coach, félicitations pour votre nomination en tant que sélectionneur de l'équipe nationale marocaine. Ma question est par rapport au groupe d'équipe nationale marocaine pendant la Coupe du Monde 2026, l'Écosse, le Haïti et le Brésil. Que pensez-vous de ce groupe-là? Merci. دابا واحد المشكل خويا حتى انا غادي يخرجوا صحاب الماقا ولا وهبي ما عندوش باك جراوند سبورتيف لا ما كانش جوور لا ما كانش كذا لا هو اصلا مدرب ديال السبور فهمتي. كنتمناو بانهم ما يخرجوش يبداو يدويو على هاد البلانات بحال هكا هاد العقليه الحامضه القديمه. وكاينين دي زيكزامبل في الاسبان في الانجليز فهمتي. سي با لا بين انكم تخرجوا تبارطاجيو معنا هاد الهضره ديال التماق خصوصا راديو مايقه فهمتي. C'est un groupe très homogène en termes de classement FIFA, en termes d'expérience, en termes de style de jeu. Donc j'aime assez bien parce qu'on a des adversaires avec des styles complètement différents. Mais je vous mentirais si je vous dis que j'ai déjà analysé ces équipes. Je pense que j'ai d'autres choses à faire pour l'instant. Mais on les connaît. L'Écosse, je connais quand même. Brésil, tout le monde connaît. Haïti, pas encore. Mais on aura le temps de préparer ça. Que ce soit un staff et
كنتمنى حظ جيد المدرب الجديد وهبي والمنتخب المغربي حتى هو. ايوا هادشي اللي كان، هادو هما الكواليس اللي كانوا ديال التكريم ديال وليد الركراكي. فكنتمناو حظ موفق لوهبي. وانا نعاود نقول نفس السؤال، علاش خرجتوا من بعد شهر ودرتوا هاد التكريم هذا؟ لانه كان عليكم من المفروض انكم بعد سيمانه ديروا واحد الندوه صحفيه وتخرجوا وتشرحوا للناس اشنو وقع في الماتش ديال الفينال ديال السنغال، وعلاش وليد الركراكي اختار هذوك اللعابه وجابهم مخمبليسين. هذا هو السؤال اللي كيطرحوا جميع المغاربه. ما تنساوش ديروا سبسكرايب، جيم وبارطاجيو الفيديو، وتسناو كل يوم غادي نهضروا على البوز اللي كاين في المغرب. فتبعوني على القناه لتحت.